Suma unchay kachunqankunapas munasqa hermano kay paqarin ñawirisun maychus kay matutina nisqamanta Dios ninchikman qayllananchikman kunan paqarin parlarisun Benjamín karqa hermano onqusqa tukuy ladoman paysirqa mask'aspa saniyananpaq chantataq chayarqa doctor nisqaman kay doctor creyente Dios ninchikmanta karqa chanta pay cuenta ukurqa kay hermano Benjamín mana onqusqachu kashan sino onqusqa kashan espíritu nisqamanta chantataq tapun kay doctor kay hermano Benjamín nisqata nispa hermano imataqa llakichisunki chantataq kay hermano Benjamín nin unay wataspi waway wañurqa chaymanta pacha onqusqa kani chantaqta doctor nin mana qan onqusqachu kanki cuerpomanta sino espiritumanta Diosman qayllakuy chantasikunkipi sañapunki nirqa asnata kay hermano Benjamín nisqa kasusuwarqa doctorta masq'arqa kayman haqayman imaynatachus pay sumaqta kawsakunanpaq chantapis warminman kutipurqa chantataq perdonaway nispa nirqa chaymanta tumpamanta pay saniyarqa asnata kaykunan paqarin leesun maychus kay kashan Hebreos versículo 10 maychus kashan capítulo 1 nisqamanta chaypi asnata niwanchis Diosqa chayqan kaspa mana qunqapunchu suwasasninchikmanta hinallatataq Diospaq sutinta munakunkichikmantapis qankuna Diospaq aklakusqasninta yanapankichik kunanpis yanapallankichikpuni asnata niwanchik kunan kay hermano Benjamín purin parlaspa Diospaq palabranmanta asnallatataq munasqa hermano kan asna tal vez tarikunki ama qunqaychu qan Dios ninchikman kutipunki chayqa saniyayta tarinki Dios ninchikqa mana llakisqata nita onqusqata sikuymunasunkichu payqa zikuymunasunqa sumaq kusisqata ayakama kachun hermanos.